皆様、演奏、合唱、踊りにありがとうございました。Kampesin dapat tan maiye anene apun kami ni kapen. キリバスの皆さんは、日本の民謡や踊りはどうだったでしょうか。Ang kami rorora ay kayon kilipes. Ewara tin maiye o anenin sa pen. それぞれの国には、それぞれの固有の文化があります。どの国の文化も、その国の人々が大事に継承してきた素晴らしい文化です。お互いの文化を尊重することが、ユネスコ精神が最も大切に考えている国際理解につながります。Punyay oin anakate itiabe tuwana me tuwana. Ay kasipasipa kina kondoro me roro. Patipai emon de kakawaki. Ayeron de sirewa me kora. Tikai ni karine dine na kon katein tiabe tuwana me tuwana. Enapon karikirakia tiroro. Imere na iape ay kakakakoro naron na napoto ni yango ti UNESCO. 今、地球規模で解決しなければならない問題があります。気候危機、コロナ禍もそうです。キリバス共和国の課題は日本の課題でもあります。Aron na pe amais kakawe na ko. Naron bibidakin kanoni buong COVID-19 awamay siliki. Kakawe na ko na kon kilipes. Ponda kakawe na ko na pe. Na kon sa pen pasirita kingaira diyon na pe. Asito wana pamingara. この交流をきっかけにお互いを理解し、一緒に行動していきましょう。Sa karikirakia arairoro imenidara mentitayay o sakay ni waki. Ni kaitaray tayan kakawe na ko. Ay kasimena inono na. 皆様ご視聴いただきありがとうございました。皆様のご多幸を心からお祈り申し上げます。サロコマン、トキン、アラワキン、テタイアウェイ、カンベシ、ラパ、アウアレイ、イエタン、カミ、カムナテケロイ、チャイナコー。